Agispani Imphal Nolini Devi na pau pajadi ahanbada maruiba pau Raja asiki tungan-tunganba police station singda SLR amasung bom yauna yamlaba khujukhulai sing pisilakre Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi post budget webinar lisingani kunmanga on manufacturing hawdopagi thawramda wangangani Zenebata pangthokliba Human Rights Council gi mifamda United Nations Human Rights ki chief Volker Turkna phongdokhiba wafam adibu Bharatna kanna yaningdaba phongdokre amishung ICC Champions Trophy ki ahanba semi final match da Bharat amasung Australia ngasi nungtil pung ani makhaida sanagani Raja asiki tungan-tunganba jila sing Rajanpur, Thoubal, Imphal East, Imphal West amasung Bishnupur dagi tungan-tunganba makal gi khujukhulai kunthau hundoi tungan-tunganba police station gi khutangda miyamda pisilakre Rajanpur police station gi khutangda pisilakhiba khulai singi manungda DBBL nongmai ama 303 rifle mari pompi ahum amadi atai potlam kaya yaudi Thoubal jila ki ahum siba IRB camp ta pikhalaki bakhulai singi manungda idli na saba 9mm pistol ama .32 ki pistol ama insas LMG ama hand grenade ahum yaudi SP Thoubal gi khutangda pikhalaki bakhulai singi manungda SMG carbine ama SLR ama hand grenade ani yaudi Imphal jila gi hangang police station gi khutangda pikhalaki bakhulai singi manungda 9mm pistol ama insas rifle ama yaudi Heirangkhongjam police station da pikhalaki badana SLR ama pompi bom mari yauri Porompat police station da pikhalaki bakulai singi manungda .32 ki pistol ama yauri Imphal jila gi Lampel police station da pikhalaki bakulai singi manungda 303 rifle ani .32 ki pistol ani yauri Bishnupur jila gi Nambol police station gi khutang da pikhalaki bakulai singi manungda SBBL nongmai ani DBBL nongmai ahum yauri Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi online ki khutangda post budget webinar lisingani kunmanga on manufacturing hawdopagi thawramda wangangani webinar asida MSME na zakhat khongjel yanghanbada nuclear energy sungba amadi mapanda thadokpa amishung sel thadabagi thabak thoksilda ahongba purakpagi matangda khanagani hairi Akasbani Paukmin Hai webinar asina sarkar ka official sing udyog ki makok thongba sing amadi laloliti ki akhang ahi singna lebak asiki udyog amadi energy ki lamda kumang chauksina khanabagi khudong saba piragani khanane naba asina budget da puthoki bathausil lam kaya da thabak da onthokpada mateng oiragani private sector ki akhang ahi sing amadi tungan-tungan pa udyog ki makok thongba singchu khanane naba asida saruk yagani haidi Raja Midi Union Territory Singi Chief Electoral Officer Singi Oiba Numit Ninigi Mipam Amang ngasi Election Commission Sinduna New Delhi Talaiba India International Institute of Democracy and Election Management ki office ta pangthuklagani Mipam asida mapungwena khanagada wafam singde information technology ki matengna mikal sillangba amadi social media gi khuthangda miyamda mikal gi maramda khanghanbana chingba yaudi Election Commission Maharashtra Vidhan Sabha ki Kendra manga ki maraki mikal ki notification tha asigi tarata thoklagani haidi tha asigi taratareta mirepche pisin bagi aroiba numit ni tha asigi kuntareta bot hadanakani numit asimakdada bot masing chu thigani tabiri papawasi Akasbani Imphal takini Zenebata pangthokliba Human Rights Council ki mifamda United Nations Human Rights ki chief Volker Turkna phongdokhiba wafam adubo Bharatna kanna yaningdaba phongdokre United Nations ki mifam asida wangangbada Bharat ki permanent representative Arindam Bakshi na hai Volker na Kashmir amasung Manipur gi matangda phongdokhiba wafam sing adu yumpham yaudabani amadi mahangna asengba amadi asumba khangdana phongdokhibani United Nations ki report sing adu mahakna kupna nainetabani haina Arindam Baksina nungnangba phongdokhi mahakna hai As India was mentioned by name, let me begin by emphasizing that the world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. The people of India have repeatedly proven wrong such misplaced concerns about us. We would urge a better understanding of India and our civilizational ethos of diversity and openness, which continue to define our robust and often cacophonous civic space. Clearly, the global update needs a genuine update.
At a larger level, we are concerned about the global update's oversimplifications of complex issues, sweeping and generalized remarks, usage of loose terminologies, and apparent cherry-picking of situations. केंद्र की मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाइडी हौखिबा सही तरह असिदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लमदा लेबाग असिना थादबा सेंटंग सरुक अनि हेंगटले इंग्लिश अनि तरा हुंदोइदा लुपा कोटी लिसिंग हुंपु सेंटंग पिथरंबा दो हौजेक लुपा कोटी लाख अमा लिसिंग कुंतरेट ओइदे लमदम असिदा पुथोकलिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल अमसुंग क्वांटम कंप्यूटिंग ना लेबाग असिगी चनमित लोंदा अचौबा अहोंबा अमा पुरकपा ngamlagani नुमित तरुकने की यूनाइटेड किंगडम अमसुंग आयरलैंड खोंगचत की दमक केंद्र की मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ngasi न्यू दिल्ली थादोकलगनी खोंगचत असिदा श्री जयशंकर ना यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमिन का उनगनी माकी खोंगचत असिना भारत अमसुंग यूनाइटेड किंगडम की मरी हेन चेसिल हनबत नतना लेबाक अनि की ओइबा ngakсel सिक्योरिटी ललोल इतिक हक्सेल शिक्षा अमदे सेल थुमना चिंगबा लम कयादा मतेंग पिननबा खनगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाइदे अवांग बथाकी महिमसिंग तमलिबा महिरोइसिंगना रिसर्च की थबकता हेन पुकनिंग संगबगी तंगाई फदबलै सरकार ने रिसर्च तौरिबसिंग पुनिंग थीना अमदि थवाई यावना रिसर्च तौबा ngamnaba नेशनल रिसर्च फंड लिंगदुना मखोइदा सेनफम कया पीरी महिरोइसिंगना मसिगी खुदोंचाबा लौदुना थवाई यावना होनबगी तंगाई फदबलैदी न्यू दिल्ली की राष्ट्रपति भवन तंगरंग पांगथोकिबा नुमित निनेगी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस हौदोपगी थौरमदा राष्ट्रपति ना हाई लेबाग असिगी साखोत खुंगथांग असि अवांग बथाकी महिमसिंगदा युमफम ओइ मरमदुना लेबाग असि साखोतनबा होनबदा अवांग बथाकी महिमसिंग तमलिबा महिरोइसिंगी चाउरबा थौदांग लै लेबाग असिगी महिरोइ कया मालेमगी तोंगान तोंगानबा इंस्टीट्यूशन सिंगदा मकोक थोंगबा थौदांग कया लौदुना मखोइगी हैसिंगबा कया पुथोकपा ngamle लेबाग असिगी तुंगान तुंगान पे तुरेल सिंगदा हौजेकसु डॉल्फिन लिसिंग तरुक चहुम कुंतरे लई हाइरी तुंगान तुंगान पे जिला निपान की तुरेल कुनिपान डॉल्फिन मसिंग थिबगी थबक सथरी मदुगी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngarang फोंखरे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अहनबा सेमीफाइनल मैच दा भारत अमसुंग ऑस्ट्रेलिया थेंगनरगनी मैच असि ngasi nungthil pung 2 मखाइदा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दा सानगनी रोहित शर्मा भारत टीम की कैप्टन ओइगनी मैच असिदा भारत की टीम दा सुबेल गिल विराट कोहली ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या रणबीर जाडेजा याउदी अरुबेदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना राज्य की तुंगान पुलिस स्टेशन सिंगदा एसएलआर अमसुंग बॉम्ब यावना यामलबा खुजकुलाई सिंग पिसिलखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi पोस्ट बजट वेबिनार 2025 ऑन मैन्युफैक्चरिंग हौदोपगी थौरमदा वांगांगनी जेनेबादा पांगथोकलिबा ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मिफमदा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की चीफ बॉलकर टकना फोंदोखिबा वाफम अदुबो भारतना कन्ना यानिंगदबा फोंदोखरे अमिसुंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अहनबा सेमीफाइनल मैच दा भारत अमसुंग ऑस्ट्रेलिया ngasi nungthil pung 2 मखाइदा सानगनी पाउलोइजरे